gledatelji, dakle još jednom poštovanje, dobra vam večer, dobrodošli na 29. po redu svjetsko rukometno prvenstvo, za nas dugo iščekivano, utakmica koja se s nestrpljenjem čeka, konačno je došla, a to je prvo kolo večeras u areni Zagreb protiv starog znatca Bahreina koji nas nekako uvijek prati na zadnja tri velika natjecanja, tri svjetska prvenstva. Igrali smo s Bahreinom i uvijek smo u pravilu to dobivali na željeni način, ali ima tu i jedno upozorenje jer smo na tom zadnjem srazu prije 2 godine na poluvremenu recimo imali samo jedan razlike. Ali bez obzira na sve, Hrvatska ulazi kao izraziti favorit u ovu utakmicu protiv Bahreina, a naš stručni komentator Vlado Šola će nam nešto više reći nakon himne. Natrag cijeli gledatelji u Zagrebačkoj areni koja je popunjena praktički do posljednjih mjesta, još uvijek ljudi polako stižu na taj naš prvi susret na ovom svjetskom prvenstvu. Vlado Šola ove godine, naš stručni sukomentator, povratnik na ovo mjesto, nekoliko navrata ranije. Vlado je bio tu, dobra ti večer i dobrodošao. Hrvatska favorit izraziti u prvoj utakmici. Dobro večer Filipe, dobro večer svim gledateljima RTL televizije. Da, Hrvatska je izraziti favorit. Mi se nadamo da će Hrvatska biti i jedna od reprezentacija koja će uspjeti doći do samog kraja, ali da bi došli do kraja mi danas moramo apsolvirati ovaj Bahrein. Ja se iskreno nadam da ćemo mi otvoriti utakmicu onako kako smo otvorili protiv Slovenije, na isti način da igramo obranu kao što smo igrali protiv Slovenije, odnosno igrali smo jednu vrlo plitku formaciju 6-0 zone i ovakav Bahrein kakav je danas, mislim da protiv takve zone ne bi trebao nam stvarati neke probleme jer nemaju šutere koji bi mogli razbiti tu zonu sa 9 metara. Bahrein vrlo pristojna reprezentacija koja za razliku recimo od Katra nema naturaliziranih igrača, ima sve domaće igrače, treći na azijskom prvenstvu, izgubili su polufinale od Japana prošle godine da bi onda u borbi za broncu bili bolji od Kuvajta. Prva lopta za goste, za Bahrein. Sretno Hrvatska večeras u areni.
Čuli ste one informacije koje su stigle neposredno pred početak utakmice, dakle da je s tog popisa od 18 igrača i još dvoje otpalo, što je bilo jasno. Maksimalno 16 može biti u zapisniku i na tribinu su preselili kao pričuve Luka Lovre-Klarica i Veron Načinović. Da vidimo što donosi prvi napad za Bahrein. To je opasan prodor, tamo je Srna dobro postavljena, ali suci pokazuju da je to i prekršaj. Biće 9 metara. Sude nam Njemci, Robert Schulze, Tobias Tönnies, dobro poznati sudački par s velikih natjecanja. Još jednom kombiniraju Bahreinci, tamo je Mohamed, Bahrein u pasivnom, podignute ruke sudaca. Vidjet ćemo koliko još dodavanja ovdje dopuštaju Njemci. Mohamed na silu, ali pod prekršajem i ovo. I mislim da sada ostaje sama mogućnost da se nešto tu na brzinu proba pucati, ali da vidimo tko će preuzeti odgovornost. Ide šut i ide Kuzmanović. Prva intervencija Dominika Kuzmanovića. Evo hrvatske kontra, ide čista situacija, ali pogotka nema. Glavaš je propustio zicer, Glavaš se propustio upisati kao naš prvi strijelac na ovom svjetskom prvenstvu, ali bravo Glavaš koji je u krađi i nova kontra je servirana i Hrvatska vodi 1:0. Vrlo lijepo Martinović koji se i na ovim probnim utakmicama prometno pokazao kao naš najopasniji napadač i ovdje postiže prvi gol za Hrvatsku na svjetskom prvenstvu. Ivan Martinović. Glavaš ispravio svoju grešku. Alzajmor. Kamis pucao je pod prekršajem. Još jednom suci vraćaju na 9 metara. Ponovno to predvodi srednji vanjski Mohamed. Ali visoko skače Hussein Ali, pada tamo Srna, pokušava Bahrein doći do vička, ali ne daju naši, ne daju, čvrsto i prečvrsto, kažu suci. Prečvrsto, čupanje za majicu, pokazuje Roberta Schulze da je to Marin Jelinić napravio i evo neočekivanog isključenja odmah na početku. Nema žutog kartona, ide 2 minute za naše lijevo krivo. Ovo je izbornik Bahreina, to je Islanđanin Aron Kristjansson, vrlo zanimljiv obračun, 2 Islanđanina na klupama, Sigurdsson i Kristjansson, praktički generacije, jako dobro se poznaju. Da, oni se poznaju i sa ovih utakmica koje su igrali dole u azijskim prvenstvima, ali ono što mene više veseli me to da imamo jako kompaktnu 6:0 zonu i da ova igra Bahreina koju oni žele igrati 1 na 1 na ovakvu zonu ne može prolaziti, jer naša trojka i četvorka rade sjajno posao. Ovo je probijanje, klasična napadačka greška u rukometu, zaletio se nekontrolirano Jassim Kamis i dobro došla greška sada jer je lopta za nas. Evo prilike da malo potratimo tog vremena dok smo s igračem manje i da vidimo što smo pripremili u ovom napadu u kojem smo bez vratara. Na crti sada Josip Šimić, jedno možda od otkrića za širu javnost. Josip Šimić koji igra vrlo dobro Bundesligi u slabom klubu u Potsdamu, ali igra zapaženu ulogu. Filipe, imamo situaciju da nam je Šipić na lijevom krilu u nedostatku Mandića, ušli smo u utakmicu sa jednim lijevim krilom, Jelinić 2 minute i Šipić je tu kao rezerva. Već se pokazalo u pripremnim utakmicama da je Šipić jedna od kombinacija koji će biti na tom lijevom krilu ako zatreba. Ponovno Martinović vrlo hrabro ide prodorom pod prekršajem. Ivan Martinović, čvrsti su i igrači Bahreina, znaju biti grubi kad to treba. Ovdje odoljeva njihova obrana i još 20 sekundi do povratka kažnjenog igrača i oduzeta nam je lopta, prazna su naša vrata i to je gol. 1:1. Da, ovo je jeftino primljen gol, ostali smo bez komunikacije u napadu. Učinilo mi se da u jednom trenutku nismo imali nikakav pozvani polaz. Martinović je krenuo
individualno i zapravo želio je suport od suigrača, međutim oni nisu odreagirali i napravio je duplu ili korak. U svakom slučaju izgubljena lopta. Ono što je dobro je da smo u međuvremenu kompletni. Evo jednog transparenta koji se tamo podiže u znak potpore za Domagoja Duvnjaka, našeg kapetana koji igra zadnje veliko natjecanje u hrvatskom dresu.Ide gol u međuvremenu. Josip Šimić, evo njegovog prvog pogotka na svjetskim prvenstvima. Već sam rekao, malo prije ponovit ću, 24 godine ima Josip Šimić, igra u njemačkom Potsdamu. Vrlo potentan kružni napadač kojeg ovdje ozbiljno ima u svojim planovima Dagur Sigurdsson. Da, ja mislim on se prvi puta sada pojavio na pripremama s reprezentacijom i izborio se, očigledno je jako dobro radio da se uspio izboriti da bude u rosteru među 16. Možemo li ovo spriječiti? Ima dosta prostora na krilu, ide vrlo lijepi gol. Još jednom Bahrein uzvraća, drži korak. Bahrein vrlo mirno, nije impresioniran ni Zagrebom ni Arenom. Kasim Kambar je pogodio za novo izjednačenje. Duvnjak pokušava ubrzati loptu, prostora na krilu nema za Glavaša, ali moramo reciklirati ovaj napad. Opet Duvnjak traži novo rješenje. Ide promjena, ide Šimić van, ide Šipić na crtu sada. Srna, bomba, gol. Prvi pogodak Zvonimira Srne. 91 km na sat, silovito tuče Srna. I još jednom Bahrein nema odgovora na naš napad. Zadovoljni i Tin Lučin i Mateo Maraš koji svoju priliku čekaju s klupe. 7 minuta iza nas u areni. Mohamed. Kamis. Još jednom Mohamed. Kamis lijepo se probio, ali je napravio korake pri tome. Oduzeta lopta, gol nije priznat. Evo šansa iz tranzicije za Hrvatsku i evo pogotka. Evo Glavaša. Vrlo lijepo, to je ono što nam treba. Laki pogodci poput ovog. Da, Dagur je kroz medije najavljivo da želi podignuti tu razinu igre, tranziciju, da nas ubrza iz faze obrane prema fazi napada. I evo, sad smo imali od 7 minuta, imali smo 3 polu kontre, 2 smo realizirali, 1 nismo. I to je nekakav put kojim bi trebali ići u ovoj utakmici. Još jednom Mohamed nam prijeti, gotovo svi igraju u domaćim klubovima u Bahreinu. Tek još jedan sa šireg popisa koji nastupaju u Saudijskoj Arabiji. Ovo je daleko grata, daleko. Pucao je Mohamed, nova kontra i novi gol. Raste hrvatska prednost, 5-2, još jednom Filip Glavaš. Da, evo, opet kontra, dakle, rezultat te kontre je jako dobra obrana. Bahrein nema rješenja, ne mogu šutem izvana doći do gola i njihovi pokušaj igre 1 na 1, 2 na 2 vrlo teško prolaze. Šušnja tamo na trojci i Srna na četvorci kontroliraju tu sredinu napada i tako treba nastaviti. Graditi igru korak po korak, doći do nekakve značajnije prednosti. Mohamed, mala promjena, sada je tu Jasim Kamis kao organizator Bahreinovih napada. Još jednom šut, ali još jednom Kuzmanović, evo druge obrane Dominika Kuzmanovića. Odmah kazna Hrvatske i evo i Šušnje, Leon Šušnja koji je istrčao fino, vrlo važna karika u našoj obrani, ali ovdje je lijepo istrčao u tranziciji Leon Šušnja i pogodio naš kružni napadač iz Poljske Wisle Plock za najveću hrvatsku prednost 6-2. Nastavimo li u ovom ritmu
Morat će se oglasiti i Aron Kristjansson na klupi jer smo u velikom naletu. Realizirali smo zadnjih 5 napada. Filipe, ono što me veseli je to da Leon Šušnja sa svojih vjerojatno 120 kila uspije doći prvi na liniju od 6 metara u tranziciji, što je zapravo najopasnija stvar za jednu obranu kad se vuče ta tranzicija. A imamo Duvnjaka koji može distribuciju lopte napraviti u svakom trenutku, u svakom smjeru. Ovdje je suđen prvi setmerac na utakmici, obrana iz prostora Ivana Martinovića, ostao je 1-1 sa Mehamedom Alijem koji je krupni i snažniji čovjek i uspio ga je izgurati. Vidimo, ovo je lopom neće tek tako proći to. Greda, nema pogotka ni iz prekida za Bahrein, nije se proslavio ovdje Mohamed Ahmed. Hrvatska serija u zadnjih 5 minuta. Stvari se odvijaju u željenom smjeru. Duvnjak, Srna, ali puca točno tamo gdje stoji Mohamed Ali. Druga obrana vratara Bahreina. Ide nova promjena. Vraća se u igru Muštaba Alzajmor. Može biti opasan Muštaba Alzajmor. To je nova opcija na ljevom vanjskom. Muštaba. Žasim. Još jednom Muštaba, jedan šase, ali špaga Dominika Kuzmanovića će to spriječiti. Nema pogotka. Obrana broj 3. Dominik Kuzmanović, službeno najbolji hrvatski rukometaš za prošlu godinu. Na drugoj strani Srna nije iskoristio ovdje Duvnjak, dobro ometa, ali ipak nije uspio spriječiti pogodak. To je Kasim Kambar, drugi pogodak Kasima Kambara. Šteta, bili smo možda malo brzopleti u ovom napadu prethodnom, u ranoj fazi smo tražili šut. Da, Srna se oslanja na igru 1-1, jer u zadnjoj utakmici protiv Slovenije imao je dobru seriju takvih prolaza, međutim ovdje na toj strani kad postavimo pivota na suprotnu stranu, dakle između 4 i 5, ovdje se dvojka i trojka dignu dosta visoko i onda ti šutevi su zapravo sa 9 ili 10 metara i nije to tako jednostavno zabit. Mislim da bi ovdje u ovoj varijanti bahreinske zone dobro došla jedna kontra kretnja pivota, tako da se povuku ti obrambeni igrači i onda raditi višak ili prolaz na suprotnoj strani. Zove sada na mali razgovor Dagor Sigurdsson, upravo Srnu, da bi vjerojatno korigirali te detalje koji su nas sputavali u ova prethodna 2 napada. 2 nerealizirana šuta. Duvnjak i dalje predvodi hrvatski napad. Martinović šteta. Nije bilo preciznosti u ovom njegovom šutu, otišlo je malo preko vrata. Prvi trenuci, pa ne može se reći neke krize, ali nerealiziranih nekoliko napada sada za redom. Ali rana je faza utakmice, nismo došli još ni do polovice igre u prvom poluvremenu. Žasim. Mohamed ide vrlo hrabro, ali Srna je to dobro zatvorio. Biće nastavak napada Bahreina, traži se ili nova lopta ili da se zaustavi vrijeme, ide nova lopta. Ovo su situacije koje su u prijašnjem periodu dosta bile problematične za našu reprezentaciju. Dakle, kad se napadne trojka, u ovom slučaju Šušnja, 1-1, na pivot stoji između 4 i 5 Crne i Jelinića. Sad Crna tu mora puno pomagati u nekoj varijenti kvalitetnog pivota, to je vrlo teško braniti. Dakle, Šušnja mora dobivati ovdje čvršće duele 1-1 da se ne bi stvarao taj višak. Oduzeta je lopta od strane njemačkih sudaca, da vidimo, nećemo inzistirati sada na nekoj kontri. Povukao je ručnu Domagoj Duvnjak i ide promjena, opet ide Šipić kao naša prva napadačka opcija na crti. Šušnja na klupu, dakle klasična promjena u našim redovima, obrana napad. Srna
Martinović. Formacija 5-1 zone Bahreina. Evo rupe i evo sedmerca. Ali ne samo sedmerca, nego i prvog isključenja kod Bahreina. To je pregrub start, pregrub Nasrda i Ahmed Kadim. Isključenje dakle za Bahrein. A da vidimo tko će pucati kod nas. Imali smo problema s realizacijom u onoj utakmici protiv Sjeverne Makedonije u Varaždinu. Bilo je bolje protiv Slovenije. Ide Filip Glavaš. Evo vidimo Glavaša. Glavaš protiv Mohameda Alija. Glavaš siguran, novi gol. 3 od 4 Glavaš. Vraća nam najvećih plus 4. 7-3. Bližimo se polovici igre u prvom poluvremenu. Žasim Muštaba. Mohamed. Još jednom traži rješenje Mohamed. Mohamed, dobar protok lopte i odlična intervencija. Čisti zicer brani Kuzmanović. Šut na prazan gol je pogodak. Za 8-3 odmah smo kaznili. Prazna vrata Bahreina u trenucima dok je suparnik s igračem manje, ali sve je krenulo od Kuzmanovića. Da, ovo je, mislim, Kuzmanović je sad tu zakrpao ovo što je Jelenić izgubio 1-1. Mora biti jako oprezan, oni imaju dešnjaka na desnoj strani i kad imate dešnjaka na desnoj strani, dakle, tendencija je da će napadat najviše između 5 i 6. Međutim, ovo je igrač, evo, sad sam primijetio da ima jako brze noge, jer da iz tog pokušaja prolaza u desno jako dobro vraća fintu u lijevo, evo, izbacio je Jelenića skroz iz igre. Najveća prednost Hrvatske ovih plus 5, 8, 3. Ponovno je Bahrein u pasivnom napadu, kažu suci, a onda je oduzeta lopta ovdje. Što je? Aha. Mala konfuzija, ali sve je u redu, da vidimo, evo šanse. Puno prostora skrila, ide gola. Ide gola. Marin Jelinić, a sada nema puno izbora Aron Kristjansson nego zatražiti svoj prvi timeout jer smo pobjegli na 6 razlike. I need screening on forward. Okay? You come and then go. And then when you are attacking free, shoot in the space. Don't need to go through the keeper. Understand? Don't need to go over the 6 meter. And against the goalkeeper. Under it. Okay. Vjerujem da ste mogli čuti Arona Kristjanssona koji je prilično ljut s onim što su pokazali njegovi igrači u ovih malo više od polovice prvog dijela. 16 minuta je za nama, samo 3 pogotka postigao je Bahrein, sveli smo ih na samo 3, što je sjajna vijest naravno za nas, ali da vidimo može li probuditi svoju ekipu Kristjansson, 52-godišnji Islanđanin koji je tu relativno dugo, 2018. imao jedan prekid, nije ih vodio na svjetskom prvenstvu u Egiptu prije 4 godine, ali se vratio. Ono što je dobro, Filipe, kaznili smo i sa lakim golovima, što ovo na prazan gol, 3 gola smo zabili s gola na gol, na prazan gol i nekoliko kontri, strpljivo gradimo rezultat i to je jako važno.
Mohamed. Ovdje je nastavak akcije za Bahrein. Ovo je dobro, uspjeli smo se izvući iz vanjskog bloka, zatvorili smo te prolaze između 5 i 6. I odnose suci opet loptu Bahreinu, da vidimo Glavaša koji je pod prekršajem i postiže pogodak. Još jednom nezaustavljiv Filip Glavaš. Krenuo je onim promašajem iz kontre na početku za 1-0, ali stvari su vrlo brzo sjele na svoje mjesto. 4 u nizu Glavaša koji se prometnuo u našeg prvog strijelca. Ovdje nova najveća razlika s plus 7, 10-3. Spreman polako za ulazak biće svakog trenutka i Mateo Maraš kojem je Sigurdsson dao znak da bude spreman. Da, zapravo mi sada 18 minuta igramo u istoj formaciji, dakle nismo mijenjali ništa što se obrane tiče. Sedmerac je. Duvnjak radi taj prekršaj kojeg priznaje naš kapetan i odmah se ispričava. Duvnjak je velik sportaš, to su detalji koji samo potvrđuju. Odmah je priznao sucu da je napravio prekršaj i ispričao se igraču Bahreina. Ide novi sedmerac kod Bahreina. Hoće li se mijenjati izvođač? Vjerojatno hoće, s obzirom da je onaj prvi ostao nerealiziran. Ide Ali Eid, da vidimo njega. To je pivot, 33 godine, Ali Eid. I siguran je jedan od starijih u ekipi Bahreina. Član Al Ahlija. Vrlo lukavo je pucao, riskantno, ali lukavo i prošlo mu je to preko Kuzmanovića nakon dugo vremena. Evo pogotka za Bahrein, 10-4. Duvnjak, dobra ideja, nije prošao na crtu gdje je bilo zamišljeno, ali pokupio je Glavaš taj otpadak. Malo sreće za nas, kakva finta Duvnjaka i evo i kapetana. Da, ovo je dobra varijanta igre protiv zone koja se diže do 9 metara. Igra sa 2 pivota, ulazak krila, da onda se ova prednja linija mora malo spustiti i onda se tu otvara prostor za vanjski šut ili ovakvi prolazi 1 na 1. Vrijedi vidjeti još kako je Duvnjak izbacio fintom svog čuvara 1 na 1 i prošao do svog novog pogotka. Ponovno 7 razlike. Samo 4 pogotka Bahreina za gotovo 20 minuta igre. Ovo je bilo na rubu prekršaja u napadu, ali pokazuju suci 9 metara, pa onda upozorenje za Šušnju da ne dramatizira, da ne simulira. To je već viđeno na onim prethodnim natjecanjima da suci kažnjavaju taj takozvani flopping. I ovo je upozorenje sada za nas. Idući ovakav potez naših igrača znači će i 2 minute isključenja. Na svakom prvenstvu suci dobiju određene instrukcije i na neki način su vrlo rigorozni u prvih par utakmica, onda to lagano ide prema dole i vraća se sve u nekakvu normalu što turnir ide kraju. Biće ovdje i novo isključenje Srna. Srna ide van, izgledalo je kao da smo blizu da ćemo se obraniti, ali da vidimo što je napravio Srna. A da, ovdje je malo samo ostavio ruku na šutersku ruku suparnika. Nadam se samo da nema neke ozbiljnije ozljede. Prvo isključenje za Srnu. Srna je krpo zapravo sada Šušnju. Šušnja je izgubio vrlo lagano ovaj duel 1 na 1 i Srna je tu išao na krpanje. Malo je zakasnio i završilo je na ruci od protivnika. Sada pritisak igrača Bahreina na suce koji sugeriraju da bi tu trebalo raditi neku reviziju, da bi to mogao biti i grup prekršaj, odnosno da bi ta kazna mogla biti i oštrija od 2 minute, ali mislim da nisu zainteresirani za to Njemci. Šulce i Tenijes nije baš tako grubo bilo, ali da vidimo Ali ide još jednom protiv Kuzmanovića. Ide pivot Bahreina.
je Kuzmanović. Sad ga je pročitao Dominik Kuzmanović. Tako mlad, a tako zreo, tako siguran. Dominik Kuzmanović, samo 22 godine, briljira u ovim trenucima u areni i zaslužuje ovacije s tribina. 11-4, vrlo važna obrana Kuzmanovića u trenucima kad imamo igrača manje. Nova promjena u hrvatskim redovima. Tu je sada Lučin. Opet oduzeta lopta, ovaj put nama. Jasim. Muštaba. Ahmed. Muštaba. Lijep gol, to se mora priznati. Vrlo lijepo se opet diže s krila Kasim. 3 od 3, vrlo respektabilna je to dionica Kasima Kambara koji ima bogat repertoar rješenja s krila i to je još jednom ovdje demonstrirao. Od 5 pogodaka Bahreina Kasim Kambar je postigao 3. Lučin uspio se izboriti za šut, ali pročitao ga je Mohamed na vratima. Sada drugi naš nerealizirani napad, prijeti Bahrein, ali prekršaj u napadu, ponovno ga radi isti čovjek, to je Jasim, ide kontra, Jelinić ometen, ali Jelinić je izdržao nalet suparnika i pogodio za povratak na +7, 12-5. Nudi nam se prilika da već u prvom dijelu napravimo takvu razliku da praktički prelomimo to. Slažem se, Filipe, mislim da jako dobro kontroliramo utakmicu, gradimo je polagano, dižemo tu prednost, nemamo previše tehničkih pogrešaka ili nekih profulanih zicera, tako da to permanentno raste i to je dobro. Jednostavno će nam olakšati, nećemo se potrošiti ako nastavimo u ovom ritmu. Onaj napad malo prije što smo imali 1 na 1 na trojci, Lučin kad je napao, dakle evidentno je da kad napadamo igrača broj 3 da ga se da lomiti 1 na 1, ali moramo biti konkretni u realizaciji. Sad je popustila naša obrana, vidjeli ste da je potpuno sam ostao ali još jednom spašava Kuzmanović koji je na 6 obrana. Lučin inzistira na ovom svom šutu sada i u ovom napadu nije prošlo, a na drugoj strani kontra i ne može baš ni sve Kuzmanović spriječiti gol Muštabe. Muštaba Alzajmor, prvi njegov pogodak danas. 12-6. Lučin. Maraš silovito, ali bio je pod prekršajem, razgrnuo je sve oko sebe. Mateo Maraš, iznimno tjelesno moćan igrač koji daje doprinos u oba smjera, i obrambeno i napadački, jako napredovao u mađarskoj Tatabanji i promijenio je klub. Od sljedeće sezone igrače za francuski PSG. Ovdje nam je oduzeta lopta. Bahrein prijeti da će spustiti na -5. A ovakve sitne pogreške nam se ne smiju događati, jer vraćamo protivnika bez veze u život. Dakle, moramo biti tu oprezni, pogotovo iz tog razloga što svi igrači znaju da su suci vrlo rigorozni početkom turnira, tako da malo opreznosti ne bi škodilo. Pokušava tamo Domagoj Duvnjak malo animirati još dodatno publiku. Ahmed Ali, Muštaba Ali. Bahrein je u pasivnom napadu. I lijepo, ovo je bilo lijepo, individualno rješenje u nedostatku nekih boljih, ali prolazi Ali je id. Ovako konstitucijom ne djeluje kao da je sposoban to napraviti, ali fenomenalno se probio i pogodio pored Kuzmanovića za 12-7. Sada odgovara dvama pogodcima Bahrein u ovom periodu igre, topi našu prednost sa 7-5 razlike, a mi idemo prema zadnjih 5 minuta u prvom dijelu. Nova promjena u našim redovima.
Duvnjaku treba predah, a ovdje je Pavlović, još jedan iz mlađe garde. I sad imamo zadnjih 5 minuta u kompletno promijenjenoj bekovskoj postavi. Evo pogotka, evo Tina Lučina, evo i njega. Prvi pogodak Lučina, šut uz vratnicu, neobranjivo za Mohameda. Kadem. Aida. Još jednom Eid. Pokušaj na crtu, nije prošao, ali prijeti nam opet Eid. Gotovo s istog mjesta je pucao, ali sad smo bili ipak malo bolje obrambeno postavljeni. Lučin i Jelinić zajedničkim snagama to zatvaraju. Ovo je silovito, ali Kuzmanović dobro čita, tijelom zaustavlja to. Nema pogotka, ostaje 13-7. Lučin odgurnut, prekršaja nema. Publika negoduje, ide kontra za Bahrein, ide novi laki pogodak. Ono što bismo trebali u napadu raditi, već je ovo nekoliko napada, držimo predugo loptu u rukama, lopte se treba ranije riješiti. Kad navučemo igrača, kad ga izvučemo van, loptu treba pustiti dalje i to nam usporava igru u napadu. Sveli smo se samo na igru 1 na 1, napadamo ovdje trojku, malo bi traj protok lopte i trebao biti kudi kamo brži. Jelinić i bravo Jelinić, bravo za Marina Jelinića. Ovo nije bio lagan posao, nije kut bio velik, ali vrlo mirno je to pogodio Jelinić. Evo i njega na 3 od 3. Pa onda Ali sada ga čeka spremno Marko Mamić. Još jednom smo se obranili. Maraš, možemo li razviti kontru? Ne. Lučin na crtu i odmah gola. Odmah gola, ubacio se Glavaš na mjesto pivota i pogodio 5. put. To treba koristiti jer igrači Bahreina kad se vrate u zonu, u nekoj tranziciji, kad još nisu formirali kompaktnu zonu, dosta prostora ima iza leđa, stoje dosta visoko i ovakva ubacivanja krila svakako su dobro došle. 15-8, vratili smo izgubljenih 7 razlike. Malo više od 2 minute do kraja prvog poluvremena koje protječe u hrvatskoj dominaciji. Moštaba, Ali Aid. Glavaš je jako agilan na toj svojoj poziciji, dosta krpa, dosta gura tu zonu prema sredini i na takav način stvaramo jednu dobru gustoću u sredini naše obrane. Šteta, ali Kuzmanović će to spriječiti potpuno sam. Ostao je, ali ne može pogoditi Mohamed Ahmed. Evo još jednom tog fenomenalnog poteza Dominika Kuzmanovića koji je na 50% učinka, 7 od 14. Ali Ahmed i prošao je sada Ahmed Kadem, prvi njegov pogodak. 15-9, brzo se stvari odvijaju. Evo prvjeca na velikom natjecanju iza Ivana Pavlovića, bravo. U zadnjoj minuti prvog poluvremena smo. Ali Moštaba. Bio je prekršaj. Još malo manje od 30 sekundi do kraja prvog dijela. Ali Aid
I ovo je Probijanje, da. probijanje, imamo li vremena, imamo 15 sekundi, može biti dovoljno da probamo naći rješenje. Kuzmanović brzo to baca, još 10 sekundi, Pavlović, da vidimo tko će preuzeti odgovornost, Pavlović je tu, pa onda Lučin, težak šut, gola, kakav gol, bravo ti Lučina, super potez Lučina za kraj prvog dijela, bravo za ovu reakciju Lučina koji je vrlo zahtjevan šut pospremio za 17-9 i to je najveća hrvatska prednost, na kraju ispala plus 8, stisnuta šaka Dagora Sigurdsona, to je to, moramo biti zadovoljni s viđenim u prvih pola sata, energetski smo bili tu pravi, željni igre, željni i dokazivanja i lepršavo smo igrali u obrani čvrsti. Slažem se Filipe, razlika je očigledna da igramo jako dobro, gradili smo rezultat korak po korak, nismo imali previše prodanih lopti, nismo imali previše profulanih zicera, obrana je dobro funkcionirala, još imamo tu malo prostora da na poziciji broj 5 da još to učvrstimo jer smo imali par ispada 1 na 1 i ako se to riješi, ali na kraju krajeva ne može završiti poluvrijeme sa neprimljenim golom, tako da je to sve skupa dobro. 17-9, sve je ovdje u znaku Hrvatske, neka tako i ostane, tako smo to lijepo rasporedili. Kuzmanović 8 obrana, 5 pogodaka, Glavaš, pa onda 3 Jelinić, 2 Duvnjak, 2 Tin Lučin s ovim na kraju koji je bio baš težak šut, po 1 Šušnja, Martinović, Pavlović, Srna i Šimić i neka tako ostane u drugom dijelu. Vratit ćemo se vrlo brzo natrag u Zagrebačku arenu. Idemo polako na drugo poluvrijeme. Ako ste se sad uključili u ovaj izravni prijenos, onda morate znati da su se stvari u prvom poluvremenu odvijale na željeni način. Igrali smo vrlo dobru obranu, sveli smo Bahrein u prvih 15 minuta na 3 pogotka, nakon toga iskoristili neke prilike koje su nam se nudile iz kontri ili na prazna vrata i na koncu je tim Lučinovim super potezom u završnici prvog dijela u zadnjim sekundama pogodak Lučina, to nam je donijelo i najvećih 8 razlike u ovoj utakmici s koliko smo otišli na predah. Vlado Šola i dalje s nama, moramo biti zadovoljni s viđenim i moramo nastaviti graditi dalje. Da, ja mislim da smo odigrali sjajno prvo poluvrijeme, da je obrana odradila dobar posao, naš Kuzmanović je obranio 50% obrana. Ono što je obrana njemu omogućila da lakše obrani, jel ti udarci 9 metara koji su prisilili smo Bahreince na nekakve nepripremljene šuteve, Kuzmanović je to s lakoćom branio, a tamo gdje je obrana eventualno pukla, tu je Kuzmanović zaštitio našu obranu i branio te zicere. Počelo je drugo polovrijeme, prvi posjet je za Hrvatsku, evo nekih novih lica u drugom dijelu, evo i Luke Cindrića. Srna, Martinović, otvorilo se Martinoviću, to je u pravilu uvijek gol. Prvi pogodak u nastavku, nova najveća prednost, plus 9, idemo prema dvoznamenkastoj prednosti. Oni koji su jučer pratili prvi dan svjetskog prvenstva, onda su uočili i neke ogromne razlike, rezultate, recimo Danska u Herningu baš pregazila Alžir. Pa recimo Austrija koja se dosta mučila protiv svog suparnika u prvom kolu protiv Kuvajta, ali onda ipak u nastavku utakmice došla do jedne ležerne pobjede. Ovo je šansa za Bahrein, kako težak promašaj, potpuno sam nije se snašao na crti. To je Ahmed Kadem, ostaje 18-9, velika prilika je to bila da Bahrein dođe do svog prvog pogotka u nastavku utakmice. Ovo je malo prije situacija koja nam se dogodila u obrani, zapravo to nam je na prijašnjim prvenstvima predstavljalo dosta problema i tu situaciju moramo riješiti, jer kad dođu ozbiljnije ekipe sa puno kvalitetnijim pivotima i bekovima, to bi nam eventualno moglo stvarati problem. Pogreška u međuvremenu u našem napadu.
vraća se u igru Moštaba koji je vrlo solidno vodio taj napad Bahreina u drugom dijelu prvog poluvremena gdje su igrači Bahreina i došli do glavnine pogodaka. Evo još jedna šuta izvana, ali prohujao pored vrata Mohamed, pa onda i Jelinić kojem je lopta izbijena. Tko će to uzeti? Bori se tamo Šoštarić, izborio se Šoštarić za naš novi napad. Dakle, nekoliko promjena u hrvatskim redovima. Desno je sada Šoštarić, lijevo je ostao Jelinić kao naše jedino lijevo krilo u rosteru ovoga trenutka. Šipić na crti i na vanjskim pozicijama Martinović i Srna, ali umjesto Duvnjaka tu je sada Cindrić kao dirigent našeg napada. Srna. To je blokirano, pa onda nema pravog posla za Mohameda Alija na vratima, ali brzo pleti su igrači Bahreina. Još jedna izgubljena lopta. Evo šanse, ali odustao je Šoštarić. Dobro se postavlja Mohamed ispred njega i mali je kut za Šoštarića koji je dobro procijenio da nema potrebe nigdje žuriti. Dobro je, bit će nastavak napada. Tražili su gosti ovdje prekršaj Cindrića u napadu, pokazuju Šulca i Tenijes na novih 9 metara. Martinović, Srna, nemamo pravo rješenje, pasivan napad su pokazali Njemci. Šoštarić zahtjeva kut, ali Šoštarić, evo i njega. Da, pokazalo se da ovo što nam Bahrinci dignu zonu i visoko stvara nam malo probleme, malo smo statični. Premda smo jedan napad odmah na početku drugog poluvremena sjajno odigrali. Bilo je jedno križanje za Martinovića, projurio je kao i on pored njih i tako bi trebali rješavati ove situacije. Ali evo, nismo uspjeli probiti izvana, ali imamo tu kvalitetu najboljeg strelca Lige prvaka i iz minus kuta dođe do gola. Nekad je i to rješenje. Odličan ulazak Šoštarića, utakmicu Kuzmanović brani vrlo jedan težak šut, ide kontra, ponovno juriša Šoštarić i prednost Hrvatske raste 20:9, dvoznamenka staje već neko vrijeme, sada 11 razlike za Marija Šoštarića koji s posebnim nabojem igra za Hrvatsku. Znate da je nekad nastupao za Sloveniju, pa onda je iskoristio to pravilo ne igranja 3 godine za reprezentaciju i došao je u naše redove pod hrvatski stijeg, odakle je i njegovo porijeklo. Ovo je dosta čvrst start, kažu suci da mora intervenirati liječnička služba, da vidimo hoće li ovdje biti nekih strožih sankcija za naše, hoće li sada to Šulce i Tanijes gledati. Da, hoće. Ide revizija prvi put u ovoj utakmici. Još uvijek se pruža pomoć ozlijeđenom igraču Bahreina koji je zapeo tamo u gužvi, je li to neki prst u oko ili nešto slično prema licu. Nadam se da neće biti ni ozljeda ni nekih težih sankcija ovdje. Mi nažalost ovoga trenutka ne vidimo ono što se sucima vraća, tako da nemamo pravi kut koji bi nam otkrio vrstu ovog kontakta i intenzitet, osim da je bila jedna gužva. Ja se nadam da samo nije Jelinić sudjelovao u tome, jer ako kojim slučajem suci procjene da je crveni karton za njega, onda ostajemo bez lijevog krila. Da vidimo što su smislili Šulce i Tenijes. 2 minute, dobro je. 2 minute, sve je ostalo na tome, dakle nema nekih strožih sankcija. 2 minute za Šimpića. Evo kako je iznesen sada Husain Ali.
23 godine, Sitni Hossein Ali, desno krilo Bahreina koji je dobio neki udarac u lice, ostao krvave usnice i vjerujem da nije baš tako dramatično, da ćemo ga još vjerojatno i vidjeti danas. Prvo naše isključenje u drugome dijelu. Evo šanse da Bahrein proba doći do kakvog viška. Gotovo 7 minuta bez pogotka, dakle računajući i završnicu prvog dijela je Bahrein. I ništa, presjekao je Jelinić to sigurno, Cindrić odradio veliki dio posla, evo Cindrića u kontri ne ide, ali Šoštarić ipak ovoga puta neće moći do lopte, šteta. Šteta, Cindrić je sad 2 puta dobro anticipirao, imamo igrača manje u obrani, napravio je 2 puta pritisak na desnog beka i osvojili smo loptu, nažalost evo nismo realizirali u kontri. Nema drame, razlika je takva, prednost je takva da možemo biti mirni, ali evo sedmerca pokazuju njemački suci. Išao je ovdje na silu Mohamed i uspio iznuditi 7 metara. To će biti ukupno 4. sedmerac u utakmici za Bahrein. Jednog je skinuo Kuzmanović i drugog će. Ali šteta, odbilo se opet Prestup Mohamedu, ali pogodak ne vrijedi. Ipak prestup, da vidimo još jednom. Kuzmanović je po prognozama EHF, IHF stručnjaka stavljen uz Šoštarića, stavljen na listu potencijalni MVP ovog turnira. Da, Šoštarića se mora uzeti u obzir kao ponajboljeg strijelca Lige prvaka. Iako mu je nešto drugačija uloga u reprezentaciji, ali apsolutno zaslužuje biti u tom krugu kandidata. Pardon, zaboravio sam reći da je i Martinović na toj listi. Cindrić sam, gol. Još jednom gol, 21-9. I opet timeout Aron Kristjansson jer Bahrein ne može do pogotka. Keep your hands up. You have to continue. I mean, chasing defense attack. You're taking the defense, playing with you and Habib in the attack. You're chasing defense attack. Okay? Come. Strong. Believe in yourself. Attack! Remember, outside. Bahrain chains outside. You can also play Bahrain chains outside screening. Understand? Keep the ball outside screening. Okay, Bez postignutog pogotka Bahrein u ovom razdoblju 21-9. Nezadovoljni Kristjansson koji po svojoj kvaliteti i znanju sigurno i zaslužuje voditi neku veću reprezentaciju od Bahreina, ali ovdje se dobro snalazi, a u Bahreinu vole Islanđanja jer je prije njega izbornik tamo bio i Gudmundur Gudmundsson. Da vidimo jesu li nešto dogovorili. Jesu, ide odličan gol, to se ovdje mora istaknuti. Pogodio je opet Jassim Kamis. Ovdje gol ne vrijedi, suđen je prijestup, obranio se dakle Bahrein. 21-10. Mohamed.
Mohamed bacio Sigurdssonu na klupu, to Kuzmanović odmah riskantno baca, ali da vidimo kako se Šoštarić dobro snašao opet svojim dugim rukama, zgrabio loptu. Ovo je već drugi puta da Šoštarić ove otpatke kupi, već i naše izgubljene lopte. Šoštarić pokupi, vrlo je fokusiran, vrlo koncentriran i nije bez veze jedan od kandidata za MVP. Sve je u redu, sportski pozdrav ovdje Šoštarića i Abdule. A da vidimo Martinovića, prekršaj u napadu, negdje su vidjeli Njemci, ide kontra Bahreina, vrlo lijepo bačeno, čista situacija, ali Kuzmanović još jednom briljira. Kuzmanović, nova njegova intervencija, novi zaustavljen zicer suparnika. Cindrić na drugoj strani do gola. Luka Cindrić, polako se i on diže, 22-10, drugi pogodak Cindrića, vrijedi vidjeti još ovo. Kuzmanović i to čita, 12. obrana Dominika koji je na 57%. Za sad prvi kandidat naš za igrača ove utakmice. Mohamed, ponovno se on vratio na mjesto glavnog organizatora igre. Cindrić baca u kontru, ovdje je Jelinić, imamo nekoliko opcija, Šoštarić nadire, Šoštarić gol. Nova najveća prednost, 13 razlike, jedan gol Bahreina za gotovo 11 minuta igre u drugom dijelu. Da, utakmica ide u dobrom smjeru, nastavak drugog poluvremena je samo nastavak one dobre igre iz prvoga. Više smo fokusirani na ovu igru obrana plus tranzicija, malo manje na postavljeni napad, ali imamo protivnika koji jednostavno te prisiljava da igraš na takav način. Čuje se već i pobjednička pjesma na tribinama. Ovdje se snašao nekako Jassim Kamis, ali Njemci su podigli ruke. Bahrein je opet u pasivnom. Ovo je silovito bilo, ali i neprecizno. Probao je Mohamed Rabija, to je nova opcija kod Kristjansson za drugi dio i gol. Još jednom iz tranzicije Cindrić. Lepršavi smo i nemamo milosti, idemo dalje. Nema opuštanja, 24-10 i još jednom ljutiti Aron Kristjansson zove na krizni sastanak. Kasim, you trace with Hussein. Hey, guys! Hey! When we lose the ball or score, we need to run and be organized. What are you doing? Need move there. We are changing here. You move inside. Move inside. Understand? It's a big hole. We are not changed the rule. Keep the same rule. Understand? Hey, you can play. Cairo, cross, screening outside. Come over, you can shoot or play. Okay? Come, strong. Hey. Prisiljen je Islanđanin na klupi Bahreina tražiti samo jedan gol njegove reprezentacije u nastavku utakmice, a već je 12 minuta iza nas, plus 14 Hrvatska koja nezadrživo juri prema prvoj pobjedi na svjetskom prvenstvu. Sad se dogodilo Kristjansson ono što se često događa sa ovakvim ekipama iz ovog podneblja, kao da ih je obuzela nekoj malodušje, predali su se igrači Bahreina, gube lopte, ne vraćaju se u obranu i evo nove prilike.
A oni jednostavno nemaju rješenje na ovu našu obranu, oni nemaju tu silinu šuta izvana. Mislim da tijekom cijele utakmice nisu zabili nijedan gol sa 9 metara, da ih naša obrana prisilila da pucaju ili pored gola ili da olakšaju Kuzmanoviću. Evo sad i Pešić dolazi na gol, da golmanima olakšaju te obrane s 9 metara. On je na time-outu tražio da trče u obranu i da što prije se probaju organizirati. Mi dobro vučemo u leđa i jednostavno on nema rješenje protiv te igre. 20-50 Jelinić u međuvremenu, dakle i promjena na našim vratima. Evo Pešića, evo jednog od najstarijih u našim redovima, super iskusni Ivan koji jako dobro brani ove sezone, igra Ligu prvaka sa francuskim Nantom i koji je možda i nekako na mala vrata uskočio nakon što je postalo jasno da neće biti Mateja Mandića na ovom prvenstvu. Evo pogotka tek drugog za Bahrein u nastavku utakmice, ali odmah uzvraća Lučin, to nam odgovara, dok je gol za gol. Ovako nemamo problema. 26-11. Treći pogodak Tina Lučina. Dobro, Šušnja tamo zatvara zajedno sa Šimićem. Da, Bahrein igra izolaciju Šušnje, stavljaju pivota između njega i četvorke i onda se taj pivot izvlači da bi Šušnja što kasnije izišao van, da ga može lijevi bek ili srednji vanjski napadati 1-1. Koliko još dodavanja će dopustiti suci? Pešić je spriječio to, bravo! Bravo za Ivana Pešića koji se spustio, uspio je zaustaviti tu loptu, odmah na crtu gurnuto za Šimića, ali suci su nam oduzeli i ovu loptu. Ništa dramatično, evo nas polako na polovici igre u drugom poluvremenu. U nastavku furiozna Hrvatska koja je protutnjala pored nedoraslog Bahreina. 26-11 je. Još jednom Bahrein u pasivnom. Jelinić im zadaje dosta problema sa ovim svojim pritiskom na srednjeg vanjskog. Jako dobro dijagonalno se postavlja, gura mu u leđa, dolazi mu s leđa da ne daje mu vremena da razmisli, a tim svojim postavljanjem zapravo onemogućava i taj nekakav brzi pas, brzi prijenos lopte na desnog vanjskog, koji nam je dosta problema zadavao, ne baš sad nekakvih velikih, ali nekoliko puta je prošao u igri 1-1 između 5 i 6. Tako da ovo što Jelinić radi jako dobro i to treba nastaviti do kraja utakmice. Dobar gol nam je sada postigao Mohamed Nasser koji je pod prijetnjom oduzimanja lopte imao samo tu opciju i uspio je spoda pucati vrlo snažno. Prošlo je pored Pešića. Treći gol Bahreina u drugom poluvremenu. Maraš ponovno tu, Cindrić i Maraš. Dolazi Lučin, sada smo mi u pasivnom. Maraš se diže i Maraš pogađa. Ali opet se zaletio Mohamed Nasser i šteta, sedmerac je, ipak je sedmerac. Da, slavili smo gol Maraša, dizali smo ruke, pričali smo sa klupom dok su oni izveli brzi centar. Malo se jesmo pustili, ali to je razumljivo. Na ovaj rezultat nemam ništa protiv da dođe do ovakvog malog opuštanja, oprostit ćemo im to. Ide opet Ali Eid. I pogodio je drugi realizirani sedmerac, 2 od 3 ima Ali Eid. Kuzmanović je svoju dionicu, čini se, za danas okončao. 12 obrana, 57%. Pešić stao na gol, za sad jedna obrana Ivana Pešića, čiji pravi doprinos tek slijedi. Maraš, željan igre, željan golova.
Postiže još jedan. 2 u nizu Mateja Maraša. Vraća natrag na 15 razlike. Nova promjena kod Bahreina, Mohamed Rabija. To je novi srednji vanjski kod Kristjansona. I dobro, još jednom dobro puca lukavi Mohamed Naser. Šoštarić je tu, Šoštarić u bliži kut, fino. Ne može ni Hešam Isa to spriječiti, to je promjena kod Bahreina na vratima. Bahrein će svoje šanse za prolaz skupine posve sigurno imati i to će za njih biti kako stvari stoje u zadnjem kolu protiv Argentine. Mi imamo Argentinu za 2 dana, odnosno 17. siječnja, a onda 19. utakmica protiv Egipta, opasnog Egipta. Ovdje je Pešić obranio Zicer, ali smo potrošili tu loptu, jurili smo u neku kontru, međutim bio je prekršaj tamo, pa je posjed i dalje za Hrvatsku. Da vidimo još jedno. Danas Egipat uvjerljiv protiv Argentine 39-25. Najjača vjerojatno reprezentacija izvan Europe. Egipat pokazuje svoju kvalitetu i u Zagrebu. Imamo neke neraščišćene račune s njima iz prošlosti. I bit će to vrlo zahtjevna utakmica i po svemu sudeći ključna za nas u prvoj fazi. Svakako, Filipe, ali ne smijemo preskakati. Mi moramo u petak najozbiljnije odraditi Argentinu, jer ne smijemo sebi dozvoliti da narušavamo dobru atmosferu, da narušavamo samopouzdanje koje smo dobili od one utakmice sa Slovenijom, pa evo sad i preko Bahreina. I to moramo graditi dalje, dizati na još jedan veći nivo, jer samopouzdanje je strahovito bitno za svakog pojedinca i isto tako i za kolektiv. 30-15, ušli smo u zadnjih 10 minuta ovog dvoboja u areni. Sve oko sebe je razgrnuo, ali je ali uzalud. Vrlo nezgodan za čuvanje, samo 177 cm, ali 110 kila. On igra u saudijskom Al Nouru kao jedan od rijetkih igrača Bahreinija koji igra u inozemstvu. Evo ga ponovno kao prve opcije na sedmercu. Ali je i još jednom je siguran. 4 od 6, vrlo korektnu utakmicu odradio Alije Id, prvi strijelac Bahreina, ali od ta 4 pogotka 3 su sa 7 metara. Lučin. Maraš nezaustavljiv. Mateo Maraš, njegove pozicije. Mateo Maraš nije novost u hrvatskoj reprezentaciji, bio je tu i ranije, još i na onom Euru koje se igralo, na onom europskom prvenstvu koje se igralo u Mađarskoj 2022. Ali jako napredovao tad i zasluženo ide u jedan veliki klub, a to je PSG. Ovdje Pešić brani, ali suci opet pokazuju da je sedmerac, da je bilo guranja ovdje. Evo opet posla za Pešića jer mu ponovno prijeti Alije Id. Malo se rukama poslužio Šimić. I opet Alije Id.
prilike da malo i odmori još neke udarne snage Sigurdsson. Evo opet šanse za Ivana Pavlovića koji je vrlo lijepu rolu odradio u prvom poluvremenu. Do sada Sigurdsson očekuje od njega i ovdje u završnici utakmice. Maraš, Pavlović, još jednom Maraš, još jednom neobranjivo. Da, Maraš je igrač koji definitivno može opaliti sa 9, 10 ili 11 metara i mislim da je zato i dobio priliku da bude danas među 16 igrača i on to jako dobro koristi. Igra u obrani, igra trojku, malo čvršće bi tu trebao biti u toj igri 1 na 1, ali ovo mu je dobra prilika za trening te pozicije na današnjoj utakmici. Ali uspio je spasiti Ali Eid. Stalno se vrtimo oko ovih 15 razlike. Ali je prednost već takva da je konkretna razlika i nebitna postala. Nezadrživo idemo prema 2 boda koja smo već dobrim dijelom osigurali. U prvom poluvremenu nastavku smo samo nadogradili to. Malo je popustila koncentracija naša i malo pao intenzitet obrane, što je razumljivo s obzirom na okolnosti ove utakmici. Ušli smo u neki period gol za gol. Evo Pavlovića i evo nastavka napada, bit će 9 metara. Ovdje se već teži nekoj egzibiciji, nije presretan sada Sigurdsson s tim, lopta iza leđa pa onda izgubljen pas. Kori tamo pogledom Sigurdsson Lučina, ali evo već Šoštarića koji će pogoditi za novo povećanje prednosti 33-19, 5 od 5, briljantna dionica Šoštarića u drugom poluvremenu. Svaki trener, pa tako i Dagur, uvijek od igrača traži maksimum, traži punu koncentraciju i puni fokus do kraja utakmice. Dok sudac ne da znak da je kraj utakmice, treba zadržati visoku razinu odgovornosti, jer u ovim utakmicama gdje mi vodimo koliko vodimo, u tim utakmicama možemo čak to i trenirati, da sebe prisilimo da budemo do kraja strogi i odgovorni. To je dobar protok lopte, ali to je i Pešić. Opet Sedmerac i ne samo to, nego i isključenje. Isključenje, da vidimo za koga, za Jelinića. Vidimo tu situaciju još jednom, izmaknuo se Jelinić, ali mu je stao na nogu suparnik ovdje i to je dovoljno da se pokažu 2 minute. To se smatra opasnim startom. I Jelinić mora na hlađanje, a opet pogađate ide Ali Eid. Odlučuje Pešić ostati na crti, da vidimo što će mu to donijeti. Ništa, jer ponovno ima rješenje Eid. Baš se nazabijao golova Ali Eid u drugom dijelu, ali koliko je sedmeraca suđeno? I sedmeraca, da. 4 minute do kraja, imamo igrača manje, što nije loše, da možda sada protiv ovakvog suparnika isprobamo još neke varijante. Pavlović šteta. Nije uspio iskontrolirati ovu loptu Pavlović, kazna odmah ide, šut na prazan gol, bez vratara smo jasno zbog isključenog igrača, pokušavamo to kompenzirati u napadu, ali svaka izgubljena lopta je onda upravo ovaj potez koji je sad napravio Bahrein. 33-21. I još minuta do povratka kažnjenog Jelinića, koji je jedina opcija na ljevom krilu u ovakvom rasporedu i ovakvom rosteru, gdje je otpao David Mandić zbog problema sa nogom. Tu će biti novo isključenje sada kod Bahreina. Start na pucačku ruku, pokazuju suci da je bio na Pavlovića, ispričava se odmah Mohamed Ali, a ide Šoštarić probati realizirati naš sedmerac.
I ne ide, evo dobre obrane. To je Hešam Isa, prva njegova intervencija danas. 22 godine samo ima Hešam Isa, brani za domaći klub za Al Dair. Prvi promašaj na utakmici Šoštarića. Odbilo se u aut, što znači da je novi naš posjed. Maraš, Pavlović. Maraš. Oduzeta lopta. Suci su negdje vidjeli prekršaj. Možemo li zaustaviti kontru? Ovo je riskantno. Ali dobro se snašao Pavlović. Isključenja nema. Gurao je u stranu suparnika i izgurao Alija Alašehirija. A na drugoj strani prazna vrata i gol. I gol odmah. Slavi se već na našoj klupi. Odavno se zna da smo pobjedili ovdje. Ne samo da smo pobjedili kao što smo to i očekivali da će biti, nego smo apsolutno dominirali i nekako je dojam da smo to odradili onako s pola gasa. Pa Filipe, čini mi se da Dagur nije zvao nijedan time out, to govori o tome u kojem smjeru je krenula utakmica od početka. Već jedno 5-6 minuta, ja mislim da svi dole na terenu jedva čekaju da utakmica završi, jer sad poput neke egzibicije se igra gol za gol, obrane ne postoje, ne riskira se više, ne daj Bože neka ozljeda ovdje ili neki grublji kontakt. 35-22. Mario Šoštarić, 7 pogodaka. To je prvi strijelac Hrvatske. Danas 7 od 8 Šoštarić. Ulazimo u zadnju minutu utakmice. Publika na nogama, ovacijama ispraća Hrvatsku u prvom nastupu na svjetskom prvenstvu. Nova kontra, nova egzibicija za kraj. Šoštarić. Šoštarić, 8. pogodak. Velenje je uz Hrvatsku. Slovenci će svoje utakmice igrati sutra i slavi se ovdje pobjeda kojom na najbolji mogući način otvaramo svjetsko prvenstvo u kojem smo domaćini prvi put od 2009. ukupno 4. veliko natjecanje, računajući i europska prvenstva koja je Hrvatska organizirala od svoje samostalnosti. Gotovo je 36-22, pobjeda za Hrvatsku koja nijednog trenutka nije dolazila u pitanje. Vrlo rano smo se odvojili, vrlo rano izgradili prednost, 8 razlike na poluvremenu i u drugom dijelu smo samo dovršili posao. odlična obrana, odličan vratar, tranzicija je bila odlična. Jednostavno smo imali protivnika protiv kojeg se igra na takav način, stisneš obranu i vučeš u leđa, olakšavaš si život. Ono što sam rekao malo prije, Dagur čini mi se nije zvao ni jedan time out, to govori sve u kojem je smjeru utakmica krenula od početka, tako smo i završili. Svi su dobili priliku, svi su svoju dionicu odigrali na visokoj razini, izgradili smo i bildamo to samopouzdanje. Sad u petak treba nastaviti istim smjerom, u nedjelju nas očekuje jedna vrlo jaka i vrlo važna utakmica i trebamo iskoristiti još ove utakmice za eventualne korekcije i pripreme za ono što će se dogoditi u nedjelju. A da vidimo mi tko je igrač utakmice. Režiser sugerira da je to ovaj čovjek, Dominik Kuzmanović, 12 obrana, 57%, ali da čujemo. Dominik Kuzmanović, tih, miran, skroman,
ali s golemim doprinosom u ovoj pobjedi igrač utakmice, vratar Hrvatske Dominik Kuzmanović. Lijepa slika iz arene, uvjerljiva pobjeda. Kuzmanović prvo ime, gledamo njegove bravure, njegove intervencije kojima je izluđivao suparnika. Danas 8 pogodaka Šoštarića. Ima i nešto simbolike na ovaj dan. Znate da je to dan koji je jedan od najradosnijih u našoj povijesti, obljetnica tog međunarodnog priznanja prije 33 godine, a znate da je Island bio predvodnik, prvi koji nas je priznao, i 33 godine poslije jedan Islanđanin koji je tad bio tinejdžer nas je ovdje predvodio kao prvi stranac izbornik do pobjede na svjetskom prvenstvu. Uz ove zvuke poljubi zemlju i kadrove iz arene ostaćemo malo tu i toliko za sad što se ovog našeg dijela tiče, jer čućete vrlo brzo i analize i reakcije, sve ono što ide poslije jedne ovako važne i velike utakmice kakva je na svjetskom prvenstvu.